Mw'isi y'ubumenyi n'ikoranabuhanga by'ubutasi n'intambara, intwaro z'igisirikare zigira uruhare rukomeye mu kurinda ubusugire bw'igihugu n'umutekano w'abaturage. U Rwanda kimwe n'ibindi bihugu byiteje imbere mu bijyanye n'umutekano, rwubatse igisirikare gifite ubushobozi bukomeye gishingiye ku gukoresha intwaro zigezweho zifite ubuhanga n'ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo by'umutekano ku rwego rwo hejuru. Iki gihugu gikikijwe n'akarere kagaragaramo ibibazo by'umutekano muke, kiyemeje gushyira imbere ubwitonzi n'ubudahangarwa mu kurinda imbibi zacyo no gutanga umusanzu mu kubungabunga amahoro ku rwego mpuzamahanga. Mu gukomeza kubahiriza ibi, hari intwaro zitandukanye zihenze kandi zihambaye u Rwanda rukoresha, zigafasha mu kurwana no guhashya ibitero by'umwanzi, haba imbere mu gihugu cyangwa mu mishinga yo kubungabunga amahoro hanze n'imipaka yarwo. Nk'ikimenyetso cy'ubudasa n'ubumenyi bw'ikoranabuhanga, intwaro nk'amakamyo y'intambara, misile zirinda indege za drones zifashishwa mu butasi, n'intwaro nto zizewe cyane nka AK-47 zose zigize igice cy'ingenzi cy'ubwirinzi bw'igihugu. Buri kimwe muri ibi bikoresho gifite akamaro kihariye, guhera mu kurinda abasirikare bari ku rugamba kugeza mu kurinda umutekano w'ikirere no gutera ibitero birambuye ku bitero by'umwanzi. Muri iyi nyandiko turasesengura intwaro 10 zihenze kandi zihambaye u Rwanda rwifashisha mu ntambara zikomeye. Turebere hamwe ubushobozi bwazo, uburyo zikoreshwa n'uruhare zigira mu guharanira umutekano n'amahoro arambye. Iyi nkuru itazashira imbaraga mu gusobanura uko intwaro z'iki gihugu zihamye icyerekezo cy'ubudahangarwa n'iterambere mu nzego zose z'umutekano. Nitwinjire mu busobanuro burambuye, tumenye neza uko ibi bitwaro bigaragaza imbaraga z'u Rwanda mu kurinda ibyagezweho no kubaka icyizere cy'ejo hazaza. Nk'ibisanzwe ugiye kubana nanjye Tonny Bliss official, bahaye ikaze. Tugiye gutondekanya neza akantu ku kandi buri ntwaro, duhereye ku mwanya wa 10 tujya kuyirenza izindi ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa 10 turahasanga drone za gisirikare. Drone za gisirikare ni ikoranabuhanga ryifashishwa mu bikorwa byo gutata, gukurikirana umwanzi no gutera ibisasu bitunguranye. Drones zituma ingabo zishobora gukora ibikorwa byinshi nta ngabo zishyira mu kaga. U Rwanda rwashoye mu gukoresha drones mu bikorwa by'iperereza n'ibitero byihuse, bigatuma rukomeza kugira ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo by'umutekano ku buryo bwihuse kandi bwizewe. S-125 Petrol Surface to Air Missiles. Petrol ni misile zifashishwa mu kurinda ikirere cy'igihugu, zishobora kwibasira indege z'umwanzi zigendera ku muvuduko mwinshi kandi mu ntera ya kilometero 35. Iyi ntwaro yakorewe mu Burusiya mu myaka ya za 60, ariko iracyifashishwa kubera ubushobozi bwayo bwizewe. Mu Rwanda iyi ntwaro ikora akazi gakomeye mu kurinda ikirere cy'igihugu, cyane cyane mu duce dufite ibikorwa by'ingenzi. Ku mwanya 8 tuhasanga iyo bita Panhead IM Armored Vehicle. Panhead ni imodoka z'intambara zirinzwe cyane, zikoreshwa mu kurinda abasirikare no kugaba ibitero mu bice bigoye. Zifite ubushobozi bwo kugenda mu butaka bugoye no kurasa imbunda nini n'izoroheje. U Rwanda rwakoresheje izi modoka mu bikorwa byo kurinda umutekano imbere mu gihugu ndetse no mu butumwa bwo kubungabunga amahoro muri Afurika. Zihabwa agaciro kubera ubushobozi bwazo bwo kurinda abasirikare mu gihe bari ku rugamba. Ku mwanya wa 7 turahasanga iyo bita RPG-7 Rocket Launcher. Ni intwaro nto zikoreshwa mu kurwanya ibifaru n'ibinyabiziga birinzwe by'abasirikare. Iyi ntwaro yashyizwe ku isoko mu 1961, ikabizwi cyane kubera ubuhamya bwayo mu bikorwa by'intambara bitandukanye ku isi. Mu Rwanda RPG-7 ikoreshwa cyane n'ingabo mu bikorwa byo kugaba ibitero bihamye ku gisirikare by'umwanzi n'ibinyabiziga birinzwe bikomeye. Ni imwe mu ntwaro zoroheje ariko zikomeye cyane mu mikorere yazo. Ku mwanya wa 6 turahasanga iyo bita Recoilless Guns SPG-9. Ni intwaro nto ikoreshwa mu kurasa ibifaru, inyubako zikomeye za gisirikare ndetse n'ibikorwa biremereye by'umwanzi. Ifite ubushobozi bwo kurasa ibisasu biremereye birenga intera ya kilometero 1.3, bigatuma ikora neza mu bihe by'intambara.
Iyi ntwaro ikunze gukoreshwa n'ingabo z'u Rwanda mu bikorwa byo kurwanya ibinyabiziga bya gisirikare by'umwanzi, bikaba byaragaragaye cyane mu bitero byo guhashya imitwe yitwaje intwaro mu karere. Ku mwanya wa gatanu turasanga iyo bita AK-47 niyo bita AK-74 Rifles. Ni intwaro nto za AK-47 na AK-74 nizo zizewe cyane mu gisirikare cy'u Rwanda. Izi ntwaro z'abasoroviyete zamenyekanye cyane kubera ubworoherane mu kuzikoresha, kutangirika byoroshye no gutwara amasasu menshi icyarimwe. Kuva mu gihe cy'urugamba rwo kubohora igihugu, izi ntwaro zakomeje kuba igikoresho cy'ibanze ku ngabo z'u Rwanda, zifasha mu bikorwa byo guhashya umwanzi no kubungabunga umutekano w'igihugu. Ku mwanya wa kane turasanga iyo bita Shilka ZSU-23-4. Ni intwaro yo mu bwoko bwa anti-aircraft yifashishwa mu kurinda ikirere cy'igihugu, ifite ubushobozi bwo kurasa indege zigendera hasi, drones ndetse n'ibisasu by'umwanzi biraswa mu kirere. Ifite imbunda enye za MM23 zifite umuvuduko ukomeye mu kurasa amasasu. Mu Rwanda iyi ntwaro ikora neza cyane mu gucunga umutekano w'ikirere, by'umwihariko mu duce dushobora kwibasirwa n'ibitero bitunguranye. Ifite amateka yo gukoreshwa mu bihe bigoye, ikarinda ibigo by'ingenzi n'ibikorwa bya gisirikare. Ku mwanya wa gatatu turahasanga helicopter za gisirikare MI-24 na MI-35. Ni intwaro zikomeye cyane mu bikorwa byo kugaba ibitero no kurinda abasirikare bari ku butaka. Izi helicopter zifite ubushobozi bwo kurasa ibisasu bikomeye no gutwara abasirikare mu bice bikomeye kandi bigoye kugerwamo n'ibinyabiziga bisanzwe. U Rwanda rwashoye mu kugura izi helicopter kubera ubushobozi bwazo bwo gukora ibikorwa byinshi icyarimwe. Zikoreshwa mu bikorwa byo kurinda imbibi z'igihugu, kugaba ibitero bihamye ndetse no mu butumwa bwo kugarura amahoro mu bihugu nka Sudani y'Epfo na Centrafrica. Ku mwanya wa kabiri turahasanga iyo bita BM-21 Grand Multiple Rocket Launcher. Ni intwaro y'ibisasu byinshi ikomeye cyane mu kwibasira ibitero by'umwanzi uri kure. Iyi ntwaro yakorewe mu Burusiya, ifite ubushobozi bwo kurasa ibisasu byinshi icyarimwe bikagera kure cyane, hagati y'ibirometero 20 ndetse na 40. U Rwanda rwagize uruhare mu guha agaciro iyi ntwaro nk'imwe mu bizikora neza mu buryo bwo kwirinda no gutera igitero ku ngabo z'umwanzi ziri mu birometero byinshi uvuye aho ibikoresho bya gisirikare by'u Rwanda bishingiye. Iyi ntwaro ikoreshwa cyane cyane mu gihe hari ibitero bikomeye by'umwanzi bishobora gukemurwa n'ibisasu birambuye kandi bihuriye hamwe nk'ingufu nyinshi. Ku mwanya wa mbere turasanga T-72 tanks. Ibifaro bya T-72 ni bimwe mu bikoresho by'intambara byubatswe n'icyahoze ari Leta Zunze Ubumwe z'Abasoroviyete mu mwaka w'1970, ariko biracyakoreshwa kugeza ubu kubera ubushobozi bwabyo buhambaye. U Rwanda rwagize uruhare mu kuvugurura izi modoka z'intambara, kuzikoresha mu bikorwa byo kurinda imbibi z'igihugu no mu mishinga yo kubungabunga amahoro. T-72 ifite ibikoresho byo kurasa birimo imbunda nini y'125 mm, ishobora kurasa ibisasu biremereye kandi ikagira ubwirinzi bukomeye ku ngabo ziri mu rugamba. Mu mateka y'u Rwanda, ibifaro byakoreshejwe mu bikorwa byo gukomeza umutekano, by'umwihariko mu bikorwa byo gukumira no guhangana n'ibitero by'abashaka guhungabanya umutekano. Byakoreshejwe kandi mu butumwa bwo kubungabunga amahoro mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba no mu bindi bihugu. U Rwanda rukomeje kwiyubaka mu bijyanye n'umutekano hifashishije intwaro z'ikoranabuhanga rihambaye, zifite ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo by'umutekano haba imbere mu gihugu ndetse no mu bikorwa byo kubungabunga amahoro ku rwego mpuzamahanga. Urwego rwo gukoresha intwaro zigezweho rugaragaza ubushake n'ubushobozi bw'igihugu bwo gucunga umutekano w'abaturage n'ibyabo, bityo rukomeza kuba icyitegererezo mu karere. Turabashimiye kuba mwatwakiriye muri iyi nkuru y'intwaro z'ingenzi z'u Rwanda. Kibisanzwe mwari kumwe nanjye Tonny Bliss official. Mugire ibihe byiza, ciao ciao.